piše Jovanova osnovu govor. Baš do lice išla je neki vrlo. Napišemo, šta misliš Bajak? Parni Bajak? Ili Vaslav, Parni Bajak. Jer je Slavko jako dobar film sa Akijema i ja sa svijetom. Amplan. Ali, ja ti tvrdim, znači, ali imate sigurno više djece. Ima neko muzika ispod sada. Bili prošle godine nisu mogli doći na retrospektivu i svake godine koji trebate idu isti putem koji su oni svi prošli. Preko vesti, da još malo, kako se zove, ažurirano.